Inkuru zigezweho zemeza neza ko AFC M23 yongeye kumanura ibikoresho karabutaka mu mihanda ituruka Bukavu yerekeza Uvira n'ubundi nk'ibisanzwe nkuko uyu muhanda nawo M23 iri gukoresha nyuma yo kurekura ibice bitandukanye. Abarundi bari baratangiye kugenda bayoma inyuma bayirya isataburenge kugira ngo bagende bagaragaza ibice igezemo ndetse bamenye aho bashyira ibirindiro, no kuvuga ko bafatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo bahuye n'uruva gusenya M23 yabacucumye ndetse basubirana inyuma mu bikoresho karabutaka, uko bivugwa ko abarundi kuri ubu uri hafi yongeye gusubira za Uvira. Ni imirwano ikomeye cyane yabaye mu bice bitandukanye muri uyu muhanda mugari uturuka Bukavu werekeza Uvira, mu bice bitandukanye ukaza kunyura za Kamanyura werekeza mu bice nka Sange. Aha abarundi bongeye kugaragara birukanka amasigamana basubira mu bice bahozemo. N'amakuru avuga neza ko M23 yifashishije ububiko bukomeye cyane bw'intwaro buherereye mu mujyi wa Bukavu, yaje kuzana ibimodoka biremereye cyane by'intambara nyuma yo kubona ko abarundi bafite intwaro nabo ziremereye bagerageje kuyikurikira mu bice iri kugenda ijyamo gushingamwe ibirindiro. Bisa nkaho abarundi bari bafite initiative yo kugenda bagerageza gukurikira M23 bayirasa umugenda, ariko ntabwo byabakundiye kuko barenze umurongo ntarengwa, birangira M23 ibahaye isomo karundura. Amakuru aravuga neza ko uyu muhanda kugeza kuri ubu muragaragaramo imirambo y'abasirikare b'u Burundi. N'amakuru asobanura neza ko igisoda cy'u Burundi cyongeye gurana uruva gusenya, ariko benshi bavuga neza ko ari cyo kiyicishije kuko bafashe umwanzuro wo gukurikira M23 mu gihe yafashe umwanzuro wo kuva mu abira bice ikagenda yimuka gake gake, ndetse bikarangira abarundi bayikurikiye mu by'ukuri mu gihe ariyo yifatiye umwanzuro nta gitutu cy'amasasu ayiriho, nyamara biza kurangira ingabo z'abarundi ziyikurikiye aho zipfiriye. Rero benshi baravuga neza ko zizize cyangwa se abayobozi b'izi ngabo aribo bapanze uru rugamba nabi. Ni ibintu bigaragara abarundi bakomeje kugenda baturuka mu bice bya Uvira. M23 yarekuraga agace abarundi na wazalendo bakinjiramo. M23 no kuvuga ngo ikirekura kabunambo ya mbere n'iya kabiri abarundi bari barakomeje kurwana bagerageza kuhinjira, ndetse n'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatikanya bahise bahinjira mu buryo butabagoye kuko byari byarabananiye. Prene do Ruzizi M23 gisohokamo abarundi bahise bayinabamo ndetse binjiranamo n'ingabo za wazalendo n'ingabo za Kongo bagaragaye banabyina cyane ndetse muri ibi bice. M23 kandi kiva Bijombo hahise yinjiramo izi ngabo nanone z'abarundi na FARDC na wazalendo. Nuko M23 yagiye iva mu bice ndetse aba bayinjiramo babyinjiramo biza kurangira bashyokyewe ndetse baryoherwa no gukurikira M23 kugeza ubwo batangiye kugenda bayirasa amasasu ahavuye ibi byago bikomeye cyane ku ngabo z'abarundi. Inkuru ziravuga neza ko bari abasirikare benshi cyane M23 yabarese bakikusanya bakamara kwegerana, dore ko zari imodoka zishoreranye ndetse basa n'abaye batangiye kugenda bagerageza gushinga defense. Uyu muhanda rero uturuka Uvira werekeza mu bice bitandukanye bya Bukavu, ubwo ni no kuvuga ko uturuka Bukavu werekeza nk'ibice M23 yagiye iturukamo, hakomeje guhera ibitendo bikomeye cyane kuko M23 yaba mu nkengero zawo ndetse no mu bice bya hafi aho yagiye igenda isigamo defense zikomeye z'abasirikare, ariko bisa naho ari mwibanga iby'abarundi batamenye. Rero barenga umurongo ntarengwa baza kwisanga bageze hagati neza neza mu maboko ya M23. Hafatiwe abasirikare benshi cyane b'abarundi, abenshi gusa nabapfuye nkuko byagaragaye. Imirambo byagaragaye kuri izi modoka z'abarundi zimwe ziri gushya, aho benshi bavuga neza ko abarundi bakoze igikorwa bakita ko ari nk'ubwiyahuzi kuza kurenga uyu murongo ntarengwa bakaza kwisanga barengereye bageze muri ibi bice. Nagahinda gakomeye cyane rero kongeye kurangwa mu ngabo z'u Burundi nkuko amakuru bigaragaza, aho benshi bavuga neza ko abarundi bongeye gukora ibara ndetse bakoze amakosa akomeye cyane yo kurenga umurongo baza kwisanga bageze mu bice twakita ibice biri zone iri ruje. Zone twavuga neza ko ari danje cyane kuko M23 kuza kurekura biriya bice ntabwo bivuze neza ko yari yahagaritse kuba yakora ku mututuma zikaza gusheringa kuri abarundi. Yabagose ndetse barasa amasasu
benshi cyane bamanitse amaboko bemeye kumanika intwaro nyine nibo babashije kurokoka, ariko nabo ubwo bafashwe matekwa nk'uko inkuru zibivuga. Benshi bavuga neza ko M23 ifite strategy nyinshi cyane iri gukoresha ndetse zo kurwana muri ibi bice, aho bashimangira neza ko iki gisirikare cy'abarundi cyarengereye gikora amakosa ndetse gikomeza kuryoherwa no gukurikiramo M23 bajya mu bice ivuyemo, kubera ko bumvaga neza ko nta sasu riri kuvuga batari kurwana, uretse ko baje no kurengera bagatangira kuyikurikiza amasasu M23 bumva ko bari kwikiraho igitutu ngo igende mbese ibe yagira na za Bukavu maze bakomeze kwigarurira utu duce. Ntabwo byabakundiye rero ubu tuvugana inkuru mbi yamaze gutaha i Bujumbura, i Kinshasa ndetse n'ahandi izi ngabo zagiye zituruka. Ni inkuru zemeza neza ko harimo ikimeze nkaho ari ubujiji cyangwa se uburangare. Nubwo bimeze bityo M23 iri gukubita izi ngabo zagerageje kuyikurikira ndetse bisa nkaho nta wongera guhirahira, abarundi bakomeje nabo gukubitwa na Twirwaneho hakurya, kuko amakuru avuga ko Minembwe Twirwaneho yakomeje kuyirwanaho kugeza abarundi bakomeje kugenda bagwa muri ibi bice. Benshi bumvaga neza ko ingabo z'abarundi zigiye kubona agahenge bwo M23 yafashe umwanzuro nk'uyu, ariko bisa naho n'ubundi aho byakomeje kuba bipfira ari uko abarundi bakomeje kugenda bibwira neza ko M23 uyagira ngo hari uwayibujije kuba yakongera kubasheringaho cyangwa se kubasubirana inyuma kurekura ibi bice. Ntabwo ari ugutsindwa ahubwo no kubahiriza ibiganiro by'amahoro. M23 iravuga neza ko ibi ngibi byari bikwiye kwigwaho, kuko izi ngabo zakomeje kuba ziyikurikirana zo nizo kubahiriza amahoro bireba, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinjwa kujya ku ruhande rumwe ndetse ikumva uruhande rumwe, ikaza gukora amakosa yo kongera gufatiramo M23 ibyo twakita nk'ibihano ikayishyira ku gitutu kugeza ubwire ko ibi bice kugira ngo hubahirizwe amasezerano. Nyamara abari kwirasabo nabo barebwa mu aya masezerano bikaza kurangira nta gikozwe, ndetse M23 ari gikomeje kugenda yirwanaho. Kugeza kuri ubu nta ngabo z'abarundi cyangwa Wazalendo zirafatirwa ibihano bigaragara, kuko bisa nkaho M23 ariyo yagiye ishorekwa na Tshisekedi ndetse na Kayikwamba bagiye bazenguruka amahanga babwira amahanga neza ko M23 ari iri kwica abantu nk'uko bigenda bitangazwa. Nta makuru amaze kuvumburwa nonaha kandi akaba amakuru yizewe yemeza neza ko AFC M23 nubwo yamaze kuba yakimura ibirindiro, ariko kugeza kuri ubu ngubu hari abasirikare bayo bo mu itsinda rikomeye cyane ngo bari kugaragara muri Twirwaneho, akaba nabo babayifashije kuba bagandagura abajenerali bagera kuri 3 b'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na 2 b'abarundi. Ni inkuru igezweho none itangazwa n'ibinyamakuru bikomeye cyane Minembwe.com ishishimuye inkuru ikomeye cyane, ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye. Abaturage baravuga neza ko imirwano ikomeye cyane yagaragaye mu bice bya Mikenke ndetse werekeza Minembwe yabashije kuba yahitana abasirikare bagera kuri 5 bakomakomeye nk'uko bitangazwa b'igisirikare ndetse cy'u Burundi ndetse na FARDC. FDNB yongeye kugaragaramo amarira akomeye cyane, ariko benshi bongeye gushimangira neza ko ukuri urugamba rukurwanwa kugeza kuri ubu amadubu cyangwa se Twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zidafite ubushobozi bwo kurwana umuhenerezo nka M23, aho benshi bashingira bavuga neza ko M23 ukiri muri ibi bice ndetse ikiri kumwe n'amadubu. Ibi nta gihamya gihari uretse kugendera kuri performance iri kugaragara ku rugamba. Bavuga neza ko amadubu ari kubaga nta kinya ndetse bisa naho yariye karungu. Ibi byose bikaza gukubitanira n'uko izi ngabo za leta ya Kongo n'abarundi babaje bishoye bazi neza ko M23 yabahangayikishije itakiri hafi aho, bakaza gutungurwa na Twirwaneho irwana ku buzima bw'abanyamurenge batuye mwa biriya bice ikomeje kugenda ibakoramwa akazi. Ni inkuru igezweho igaragaza neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane, kugeza ubwo hapfuyemo 3 ndetse na 2 bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Ibirindiro bikomeye cyane biri mu birometero biruturuze poezero niho iki gitero cyaturukaga cyerekeza ahangaha za Minembwe nk'uko bigaragara, ariko amakuru avuga neza ko Twirwaneho yarasanye n'aba basirikare, ndetse aho batekerezaga bashobora kuza guhurira n'isanganya siko byagenze, kuko batunguwe mbere gato icyaje gutuma abo basirikare bakuru bataba bari ku mirongo y'imbere ku rugamba baza gutungurwa, ndetse nyuma y'uko kandi bari gukora pura y'ibyo bazakorera muri ibice nyuma y'uko abanyamurenge ngo bazaba bahashize. Bashobora kuba babonye ikimenyetso gikomeye cyerekana neza ko abanyamurenge batenda gushira hano, ahubwo izi ngabo arizo zikomeje kugenda azihashirira. Ya hashtag ivuga ngo imurenge haranyerera, ndetse bisa nkaho yagarutse kuko hongeye kugwa abakomeye nk'uko byagiye bigaragara.
Abanyamurenge Imana yongeye kubumva nk'uko benshi bakomeje kugenda ababivuga. Amakuru agaragaza neza ko imirwano yabaye yamaze hafi isaha n'igice kurasana gukomeye cyane nyuma y'uko abasirikare bakuru bapfuye ku ikubitiro. Haisaba ikimeze nk'aho ari umujinya ukomeye cyane muri izi ngabo za leta ya Kongo n'Abarundi, icyatumye bahita bafata umwanzuro ukomeye cyane wo kurekura amakompura aremereye cyane kuri Twirwaneho. Bivugwa neza ko bari bamaze kurakara, banaketse ko M23 ishobora kuba iri kubafasha mu buryo burindire gite. Ibi kandi biragaragazwa nuko M23 yavuye muri bice ariko hakaba hakigaragara strategy ngo yakoreshaga mu rugamba, nyamara benshi birengagije neza ko aya madubu asa naho yari asigaye akorana na M23 umunsi ku munsi. Ibyo barwaniraga ari bimwe n'ubundi, ndetse bakaza kurengera bakavuga neza ko M23 itavuye muri ibi bice. Ntabwo tugiye gushimangira ko M23 nta musirikare wayo wasigaye inyuma muri ibi bice ushobora gukorana na Twirwaneho, ariko nanone ntabwo tugiye kubihakana kuko bisa nk'aho amadubu yariye karungu ku buryo butandukanye n'ubwo bari basanzwe barwana. Icyanatunguye nyine izi ngabo z'Abarundi ni inkuru zemeza neza ko hakurya i Bujumbura telefone zakomeje gucicikana. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo abazwa na Generali Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro utetse igihugu cy'u Burundi, amubaza impamvu abasirikare be bakomeje kugwa kuri urugamba kandi ngo wabicaga yaramaze kuva mu birindiro. Tshisekedi mu kimwaro cyinshi ndetse anaterwa ubwoba ko izi ngabo zishobora gukurwa kuri ubu butaka ngo agasigara rwana yifasha. Yavuze neza ko M23 ngo ari indyarya ndetse bakomeje gucengera, akaba ari nabo bakoze iyi operation, kandi benshi bashimangira neza ko ari Twirwaneho yari iri kuri frontline nk'uko byagaragaye hafi na Minembwe. Inkuru zirakomeza kuvuga neza ko ubu mwuka mubi hagati ya Tshisekedi ndetse na Perezida General Evariste Ndayishimiye w'u Burundi watangiye gututumba nyuma y'uko ibyo bari biteze ndetse ibyo batekerezaga M23 ikimara kuva muri ibi bice bihabanye n'ibiri kuba 100%. Ibi biragenda bikurikiranwa ndetse bikagaragazwa n'ibimenyetso bigera kuri 5 biri kugaragaza neza ko icyahindutse ku rugamba ari mudu ndetse n'ibyo abantu bibwira mu mitwe, ariko ku mirongo y'imbere ku rugamba ibintu biracyakomeye cyane kuko abasirikare b'u Burundi bakomeje gupfa ari benshi. Ingabo za Kongo nuko ibyo benshi bavuga neza ko nta wagakwiye kubirenza amatwi ngo aze kuvuga neza ko uru rugamba rworoshye, kubera ko M23 yarekuye ibi bice kandi bisa naho ahubwo ibintu byagiye byarushaho kudogera. M23 mu bice iherereyemo bivugwa neza ko nayo yamaze kuhashinga amadefense akomeye cyane, mu gihe abasirikare b'Abarundi ndetse n'ingabo nkeya za FARDC, ariko kandi hakaza kugaragara umubare munini w'abazarendo bari kwivuruguta mu bice bya Bijombo, ibice bitandukanye bya Kabunambo, Sange, ibice bya Prene ndetse n'ahahakikije. Aha hose bari kuhagaragara ndetse aho basa naho bakishimira kuba barahasubiye. Ibintu rero benshi bavuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gishobora kuba cyahugiwe mu kwibwira ko M23 yagiye burundu, bakaza gutungurwa na Twirwaneho nayo ifite imbaraga zidasanzwe. Twirwaneho kandi yongeye gukoresha imbunda benshi batayikekagaho ziremereye. Ibyo benshi nanone bakomeje kugenda bashimangira ko M23 bagikorana nk'uko bitangazwa. Ni inkuru rero zikomeje kugenda zicicikana zemeza neza ko amadubu amaze kuba yakora igitendo kitigeze gitekerezwa n'uwari wese. Ubu ikica sabaraza kwakira iyi mirambo ndetse na Bujumbura bakire iyabo yaba basirikare bakomeye. Nkwibutsa ko abasirikare bakomakomeye bo ntabwo bashyingurwa muri ibi bice nk'uko byagiye bigaragara ku ngabo z'Abarundi zagiye zirundwa mu byobo ngo barazishyinguye, bakabeshya abaturage ku butaka bw'u Burundi bafite imiryango iri mu gisirikare ko abasirikare babo batorotse igihugu. Aho rero biraza gusaba ko aba bajenerali bajya gushyingurwa hakurya, bitewe nuko ari abantu babazwi ndetse biba bigaragara neza ko hagize ikiba kidasanzwe n'ubundi cyamenyekana nk'uko ibi byamenyekanye. Ntabwo bisanzwe ko abasirikare benshi baguye ku rugamba hamenyekana amazina yabo, uretse abayobozi babo bashobora kubimenya. Kuri ubu rero ni ibintu byabaye ku karubanda, ndetse Twirwaneho yaje no kwigamba ko yamaze kugenda ikora operasiyo ariko zirimo kwirwanaho ngo zapfiriyemo abasirikare b'igisirikare cya Kongo n'Abarundi.
ni ibintu bisa naho biteye ubwoba cyane. Ubu tuvugana drone ibihumbi n'ibihumbi, drone zateguwe noneho Minembwe irarimburwa. None se ko 23 itakiri muri ibice ngo ibe yatabara MRDP twirwaneho, izi ngabo z'abanyamurenge ziraza kubigenza bite? Drone zatangiye kumisha urufaya mu kibaya muri Plaine de Ruzizi, ibice bya Sange na Kabunambo. Hari n'abawazarendo ziyiciye ubwabo kumpanuka, dore ko bivugwa neza ko izi drone zisa naho ziri gukukumba ngo abasirikare ba 23 basigaye muri ibi bice. Nyamara nta mubare w'abasirikare ba 23 bari muri ibi bice, ahubwo abaturage niba bari kubigenderamo n'amasasu menshi cyane, amarokete ararekurwa. Bisa naho hari ubwiyahuzi iki gisirikare cya leta ya Kongo kiri gukora, ariko byagaragaye neza ko bari kototera Minembwe ndetse na Mikenke. Inkuru igezweho iremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyafashe umwanzuro ukomeye cyane wo gukoresha imbaraga az'umurengera mu bice bari kwerekezamo, nk'uko byamaze kugaragazwa, aho abasirikare bari gukoresha kajugujugu ndetse n'amadrone y'intambara. Bisa nkaho ari ibintu bidasanzwe. Benshi baribaza bati ni gute izi ngabo ziri gukora ibitero bikomeye cyane zananiwe gukora mu gihe hari ingabo za 23 muri ibice, none bakaba bari kuharekura ya makompura ndetse n'ibisasu biremereye cyane, harimo ingabo zabo nkeya ndetse harimo n'abaturage basanzwe batuye muri ibice, mu gihe ingabo za 23 zo zamaze kuva muri ibice bya Sange ndetse Ruvunge ndetse n'ibice bitandukanye bya Kabunambo ndetse na Butarure. Aha hose 23 yaraharekuye, ariko bisa nkaho bari kuharimbura, nkaho hatazongera guturwa. Ni kajugujugu nyinshi cyane, bivugwa neza ko inyinshi ziri muri supervision ngo barebe niba nta basirikare ba 23 basigaye muri ibice. Ariko nanone benshi bakomeje kubaho urw'amenyo kuko batangiye kurasa intare za Sarambwe zaragiye. 23 benshi bavuga neza ko muri ibice yari ifite ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere ndetse ifite n'amasysteme ahangana n'aya madrone, akaba ariyo mpamvu ingabo za leta ya Kongo zageragezaga kwegera zigashya, ndetse n'amadrone menshi cyane yagiye ahanurwa muri ubu buryo. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baragaragaza neza ko uko urugamba ruhagaze kugeza ubu ngo bari gutsinda, mu gihe birengagije neza ko bari gutsinda ntawe bari kurwana nawe, kuko 23 muri ibi bice yamaze kuhava, uretse abaturage bari kwijujuta ndetse bagahangana ku buryo bukomeye cyane, nuko izi ngabo zikomeje kugenda zirasa mu bice bitandukanye ntacyo zitayeho. Ni ibitero bigaragara ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bari kwinezeza kugira ngo berekane ko nabo bakoze akazi gakomeye cyane, maze 23 bakayirukana. Nyamara benshi baragaragaza neza ko ibi ngibi bisa naho ari ugusesuragura ibi bikoresho byabo, kuko isaha n'isaha bashobora kongera kwakira 23 mu muriro udasanzwe. Na 23 benshi bemeza neza ko yari ifite systeme zitandukanye kandi zikomeye, kuko ntabwo izi ngabo za leta ya Kongo zigeze zitinyuka kurasa. N'igihe zabigeragezaga izi ndege zarahanurwaga. Gusa benshi giteye ubwoba bari kwibaza ku mibereho y'abanyamurenge. Benshi bavuga neza ko kuri ubu bishobora kuba igiye kuba amateka, kuko ibi bice byagiye byibasirwa na drone, bikibasirwa n'ibitero binyuze ku butaka. Abanyamurenge bagataka ko wazarendo ziza kubibira inka, uretse ko izi ngabo za twirwanaho zageragezaga kugenda zirwana ndetse zigahangana nabo, ndetse na 23 yabagiri hafi aho mu bice bya Puezero n'ahandi werekeza ku munara, umuhanda wa Mikenke mu ishyamba. Aho hose 23 yageragezaga kubarindira umutekano. Kuri ubu rero bisa nkaho ubuzima bwabo buri mu kangaratete, aho amahanga asa naho yamaze kubasheta neza neza. Nibyo benshi bakomeje kugenda bavuga. Kugeza kuri ubu ibintu byamaze guhenda. Minembwe na Mikenke mu bice bitemwa abanyamurenge bisa nkaho bashaka kubica, ndetse urupfu rubi cyane. Ikiro cy'isukari cyamaze kugera ku madolari 40 hafi 65 by'amanyarwanda. Ibi rero bikagaragaza neza ko ari ubuzima buke busa naho buri gukendera. Ibindi bikoresho by'ibanze yabisabune n'ibindi byikubye inshuro hafi 15. Ubu abaturage batemwa bira bice, uretse n'inzara, benshi bemeza neza ko bashaka kubica urupfu rubi cyane. Amabariyeri yarera kuweho na 23 ubu yamaze gusubizwaho, ndetse asubizwaho ku buryo bukomeye cyane, aho abaturage batuye muri bice batemerewe kujya guhahira mu masantere ndetse no mu bice bitandukanye basanzwe bakuramo ibyo kurya. Nagahinda gakomeye cyane, aho ububona abakecuru basa naho bihebye, ndetse benshi cyane bongeye gushimangira neza ko isi nta mpuhwe igira. Niba amahanga ari kurebera ibi biri gukorerwa abaturage b'inzira karengane, ndetse bakaba basa naho bari kubigiramo uruhare, maze ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zigakomeza gucunaguza ubu bwoko bwo mu misozi miremire. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bigaragaza
bagaragaza ko igisirikare cya leta ya Kongo burya akawa mugani ngo intambara utazatsinda uyirwana uko ubonye. Benshi bakomeje gushimangira neza ko nubwo byagenda gute iyi ntambara itazatsindwa n'igisirikare cya leta ya Kongo bitewe n'impamvu muzi, kuko aba basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo byonyine benshi berekana neza ko uburyo bari kurasa bakoresheje amadrone ndetse n'indege z'intambara bakoresheje n'ibindi bitwaro biremereye, kandi bari kurasa ibyo twakita ko ari ubusa mu bice 23 yamaze kuvamo. Biragaragaza uburyo bw'imirwanire yabo buri disorudere, ndetse aho benshi bemeza neza ko kuba batsinda 23 n'ubundi byamaze kwigaragaza neza ko bigoye. 23 turabibutsa ko itari kure cyane, ndetse ibi byose iri kubirebera mu bice by'imisozi aho yamaze kwerekeza mu mihanda isa nerekeza Kamanyura, ariko haracyari urugendo runini cyane kuko 23 nubwo yavuye muri bice ntabwo yabirekuye 100%. Nubwo hari binini yarekuye, izi ngabo ziri kwidagaduriramo abawazarendo bazenguruka bavuza amafirimbi bavuga neza ko batsinze, bagenda barasa mu kirere, basinze ibintu birakomeye muri ibi bice bya Purene ndetse n'ibice bihakikije. Ibisa nkaho iki gisirikare cya leta ya Kongo cyishimiye iyi ntsinzi. Mu by'ukuri bavuga neza ko bagezeho, nyamara bigaragara neza ko ari intsinzi bagezeho batavunikiye. Birasa nkaho abasirikare rwose b'igisirikare cya leta ya Kongo na wazarendo bakomeje kugenda babyina intsinzi nyine, mu gihe 23 nayo aho iherereye isa naho yamaze kwitegura urugamba. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu birakomeye cyane, ibice bitandukanye harumvikanamo ibiturika ku buryo bukomeye cyane. Abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugenda nabo bagira amakenga yuko 23 ishobora kubagarukana ndetse ikaba yabasubirana inyuma ku mbaraga zidasanzwe, aho berekana neza ko hari n'ibice bishya yatangiye kwa divansingamo nanone bagifite akazi gakomeye cyane ko guhangana ndetse no gukora muri ibi bice. Inkuru zigezweho zemeza neza ko umutwe wa FC 23 ushobora kuba wakinnye amayira akomeye cyane igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abakomezaga kuwubwira ngo uve muri ibi bice. Inkuru zigaragaza neza ko iki gisirikare cya AFC 23 nyuma yo kuva mu bice bitandukanye cyamaze gukora tombe mu bindi bice muri teritwari ya Karehe. Neza ibintu byakomeye, abasirikare b'igisirikare cya 23 bagaragaye barwana urugamba rukomeye cyane, dore ko bamaze kwigarurira imijyi ibiri yo muri teritwari ya Karehe. Neza byagaragaye. Amakuru akavuga neza ko ibice bitandukanye bya Warikare ndetse na Kisangani, ibice byose 23 isa naho yamaze kubyataga ku buryo bukomeye cyane, rimira sekurana na FDLR ribazwa muri ibi bice. Aho benshi cyane bavuga neza ko 23 agakino gakomeye cyane yakinnye izi ngabo za leta ya Kongo, bisa naho yazohereje muri iki kibaya zibwira ko zatsinze urugamba maze razizenguruka yita yataka ibindi bice. Tombe zamaze kuba zigera kuri 2 abasirikare b'intare za Sarambwe mo barabyinira mu kirere, ndetse bisa nkaho ari umugambi bari bateguye. Benshi baribaza uko 23 iri kubigenza ndetse n'ikigamije, ariko benshi bamaze kumenya umuvuno w'izi ntare za Sarambwe inyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo, abarundi ndetse n'abandi bari baraje gutanga umusada barunze imbaraga zikomeye cyane mu mujyi wa Uvira ndetse n'inkengero zawo. Ibi bikaza kuba bigaragara nkaho bafashe ko 23 uyu mujyi ari wo iri gutagetinga ndetse ko ari wo irambirijeho. Nyamara 23 kuva muri ibice bisa nkaho ari agakino gakomeye cyane. Benshi mu basesenguzi ba politiki nyafurika by'umwihariko muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kuvuga neza ko igisirikare cya AFC 23 ibi gishobora kuba cyabikoze atari uko ari igitutu gikomeye cyane, ahubwo biba bikoze kugira ngo baze kushuka boshyize ingabo za leta ya Kongo zari zaramaze kuzuza imbaraga muri ibi bice, maze zihite zijya muri ibice 23 yarekuye, dore ko ari ibice binini cyane, maze nizimara kubikwiragiramo na 23 nayo ihite ya divansinga mu bindi bice aho imbaraga ari nkeya, ndetse n'ibice byerekeza mu zindi ntara. Ibi rero byamaze kugaragara neza ko 23 yabaye nk'ibakinnye umutwe ukomeye cyane. Ubu tuvugane yamaze gukora za tombe hariya za Karehe. Neza ibintu birakomeye. Za Warikare na Kisangani amasasa aravuza ubuhuha, FDLR irakubitwa nk'utwana. Ibisa nkaho imbaraga z'abasirikare ba leta ya Kongo zatatanye nyuma y'uko 23 itangiye kwatakira ibice bitandukanye. Ingabo za leta ya Kongo zaryohewe no kubyina igiswa n'intsinzi, ariko mu by'ukuri atari yo, kuko ubu tuvugana abawazarendo FARDC n'abarundi baragaragara mu bice 23
yavuyemo ari benshi cyane bagaragaza ko babyishimiye kandi bavuga neza ko bari bo barashema 23 nk'uko bakomeza kugenda babivuga. Ibi kandi byabaye ku manywa y'ihangu 23 iva muri ibice ikabikora mu bice bigiye bitandukanye, ariko benshi barishimira ngo ko kuba bamaze kuba bigarurira ibi bice kandi bigaragara neza ko ari ibice 23 yabateze, kuko hakomeje kugenda hagwa bamwe mu basirikare b'iki gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko amakuru abitangaza. Umurongo wa telefone n'abaturage baherereye mu biriya bice 23 yarekuye baremeza neza ko 23 nubwo yahavuye izi ngabo zihari zifite akavuyo kenshi cyane. Ibyo abaturage bavuga neza ko ari ukubateza umutekano muke, babajijwe ku bijyanye n'abaturage bafite intwaro ndetse bagaragaye bafite imbunda, dore ko ari benshi cyane, hafi buri rugo rufite intwaro. Ibi rero byateje ikibazo gikomeye cyane ku basirikare bigaruriye umujyi. Kuba wacunga abaturage batakwishimiye bafite intwaro, niho hari kumvikana amasasu menshi cyane, abaturage barasana n'izi ngabo. Ibyo benshi bavuga neza ko harimo 23 nawe yabishyizemo uruhare rukomeye cyane kugira ngo izi ngabo nazo zize kugorwa muri ibice zitaza kwinjira nk'izinjira muri saro. Kandi 23 benshi bemeza neza ko ibice bitandukanye kinabarizwamo, nubwo hakomeje kugenda hagaragara inkuru zivuga neza ko 23 yamaze kwishingira ibindi birindira ahandi, ariko bemeza neza ko itigeze ishira muri plene ndetse n'inkengero zaho. Hakomeje gukorwa inkuru zemeza neza ko 23 ibice bitandukanye yasohotsemo rero hakirimo abo twakita nko ari nk'abatasi bayo ndetse n'abagiye basigara bareba uko ibintu biri kugenda, nubwo benshi cyane bari kubuhuza n'abaturage bahawe intwaro, ariko 23 benshi bemeza neza ko itagiva mu bice ngo ishireyo, dore ko ari n'abavuga neza ko no mu mujyi wa Uvira gifitemo abasirikare babiyambariye civile basa n'abaturage, dore ko utanabitandukanya, ariko bagatanga ikuru kurindi muvomo yari yose y'ingabo ndetse n'ibikoresho bari kuzana. Ibi byose 23 ibi bikontora ndetse ibishyira muri raporo, icyatumye ireka uyu mujyi ndetse n'ahandi ikaza gufata umwanzuro wo kwigira za Karehe, ndetse aho yatangiye gukora tombitsi kamiye babaje ku buryo bukomeye cyane. FDLR imwe mu mitwe ikomeye cyane ifatikanya n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu harumvikana induru nyinshi mu bice bitandukanye, amasasu ni menshi, byo ni ibisanzwe nyuma yuko 23 ifashe no mwanzuro. Bisa nkaho hari ibice bishya byari bisanzwemo umutuzo uretse ubusahuzi n'ibindi. 23 rero iri gukora tombe kugira ngo yongere kuhigarurira. Ibi rero nibyo biri kugora izi ngabo za leta ya Kongo gutatanya imbaraga. 23 yo yabikoze yabipanze, bisa nkaho biri kubagora maze bagafata ibice bagatakaza ibindi, ibisa nkaho ari zero wake cyangwa se kuruhira ubusa, kuko 23 yo ntigeze ihagarika urugamba n'ibitero ku ngabo za FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Amakuru atugera haturuka mu mujyi wa Uvira, ababonye ibitaro bikuru byo mu mujyi wa Uvira hasohotsemo umurambo bivugwa neza ko ari uwa Generali Masunzu Pacifique. Uyu kandi akaba ruharwa mu kwica ndetse no kugirira nabi abanyamurenge. Inkuru zakomeje gusirikira, zimwe zigenda zigirwa ibanga, izindi zifatwa nkaho atari ukuri bitewe nuko kumenya izi nkuru bigoye ndetse bisa naho zagizwe ibanga rikomeye cyane. Benshi mu bakurikiranira hafi ibiri kubera ku butaka bwa Uvira nyuma yuko 23 havuye, byamaze kwemezwa neza ko uyu mugabo iby'urupfu rwe biri kugenda bizamo amayobera. Bamwe bati niwe, abandi bati n'undi mu generale wari kumwe nawe. Ibintu bisa naho byabuze gica, gusa abakurikiraniye hafi akantu kandi baravuga neza ko uyu murambo ushobora kuba wamaze gukurwa mu bitaro bikuru bya Uvira ugiye koherezwa i Kinshasa, aho uyu mugabo bivugwa neza ko ashobora gushyingurwa. Nubwo bimeze bityo, ariko amakuru ntabwo aremeza 100% neza ko ari Generali Masunzu Pacifique waba warapfuye ku munsi w'ejo twakubwiye uko byagenze, ndetse nuko uyu mugabo yaba yarisanze aguye mu bice 23 yari imaze kuvamo, ndetse ku kagambane gakomeye cyane, aho bivugwa neza ko ashobora kuba yaraturikanywe n'ibyo 23 yasize ihateze, dore ko haje kwigabizwa n'abazarendo babyinaga intsinzi. Haza kugaragara bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya Kongo FARDC basaga naho bari kureba ibice kugira ngo bamenye uko baza gutegeka izi ngabo zabo gushyiramo amadefense ndetse n'uburyo bikorwa. Benshi bemeza neza ko uyu mugabo Generali Masunzu ariho yaguye, ariko kandi ntabwo haragaragara official statement cyangwa se
official communique iturutse mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC yemeza neza ko uyu mugabo yaba yamaze gupfa nk'uko biri kugenda binugwanugwa. Gusa igihari cyo nakubwiye ko hari icyagaragaye cyemeza neza ko hari uwahapfiriye ukomeye cyane, kuko hari uyu mugabo General Masunzu ndetse n'abandi bakomeye mu gisirikare cya leta ya Kongo bagera kuri babiri. Byemezwa neza ko General Masunzu ashobora kuba ari we wapfuye, kuko ababibonye bavuga neza ko babonye haterurwa umuntu nyuma y'igiturika cyari kimaze kuba giturika, birukankana umuntu bamujyana mu modoka arimo aravirirana, ndetse byamaze kumenyekana neza ko atahise apfa nubwo yari arembye cyane. Yahise yirukankirizwa mu bitaro bikuru bya Uvira aho yapfuye akimara kuhagera. Kuri ubu rero bivugwa neza ko babonye umurambo we ukimara gusohorwa ugiye gushyirwa mu modoka kugira ngo ujyanwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho bari buze kuba bafata indege ujyana i Kinshasa. Benshi bavuga neza ko bawiboneye ndetse bawubonye, ariko nanone ntabwo bigeze bareba mu maso ngo bitegereze, ariko bitewe na protection ndetse na protocole zikomeye cyane kurinda uwo ari wese ushobora gufata ifoto n'ishusho. Ahangaha bisa naho ari umuntu ukomeye cyane, ariko benshi cyane baremeza ko ari Generali Masunzu Pacifique. Byagenda bite mu gihe Masunzu Pacifique yaba aguye muri ibi bice nk'uko biri kugenda abinugwanugwa? Amakuru aragaragaza neza ko uyu mugabo yaba ahaye agahenge abanyamurenge yazengereje ndetse akaba n'abavukamo. Ngira ngo murabizi intwari nyinshi cyane z'abanyamurenge zagiye zipfa. Uyu mugabo ukomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC akaba umutoni wa Tshisekedi yagiye abagiramo uruhare rukomeye cyane, guhera kuri Michel Ruhunda Makanika kugera ku bandi bose bagiye bapfa. Ahangaha bari bayoboye Twirwaneho, uyu mugabo yagiye abagambanira ku buryo bukomeye cyane, ndetse aho yagiye akoresha trike zitandukanye, naho yigeze babeshya neza ko aje kubajoininga ngo barinde ubwoko bwabo bw'amanyamurenge na gakondo yabo. Ndirangira abaterereje amadrone binyuze ku matelefone yabo bari bamaze gutrakinga bakimara gusohoka mu ndake. Ngira ngo ni nako Michel Makanika yapfuye. Uyu mugabo kandi byemezwa neza ko ari umwe mu bagome bakomeye cyane bagiye bahagararira ibikorwa bya Wazalendo byagiye bigaragara by'urugomo rukomeye cyane, harimo kwica abaturage, kubatwika, kubabaga ndetse no kubarya. Ibi byose uyu mugabo ibice yarahereremo byagiye birangwamo. Amakuru yaragaragaza neza ko mu gihe iyi nkuru iza kuba komprime 100% haza kuba ikimeze nkaho ari uguserebura, dore ko abaturage benshi cyane bagiye bagaragaza neza ko batamukunda, ufatwa nka ruharwa, ndetse uyu kandi akaza kugaragara nk'umwe mu bagiye bagira influence ikomeye cyane mu kugerageza kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge bivugwa neza ko avukamo. Uyu kandi benshi bamufata nkaho ari umugome karabutaka. Ni nayo mpamvu benshi bakomeje kugenda basirikiriza inkuru babaza amakuru ye, ndetse natwe bakomeje kugenda batwandikira, ariko inkuru dukomeza kugenda tubabwira nuko bitaraba komprime 100%, ariko hari amahirwe yemeza neza ko uyu mugabo ashobora kuba ari we waguye muri ibi bice bitewe nuko protocole zagenze ndetse nuko ibintu biri kugaragara. Hageragezwa kurinda wakurura inkuru yari yose ijyanye n'urupfu rw'uyu waguye muri ibi bice. Gusa benshi barashimangira neza ko abayatari na Generali Masunzu Pacifique ashobora kuba ari undi ukomeye cyane mu bo bari kumwe, kuko byagaragaye neza ko habaye ikintu kidasanzwe. Ubu Wazalendo zirakirukanka mu bice bya Plaine de Ruzizi ndetse no mu nkengero zaho za Bijombo, ibice bitandukanye nka za Kabunambo, nyuma y'uko 23 ifashe umwanzuro wo kuharekura. Gusa bisa nkaho mu gisirikare cya leta ya Kongo habaye ikintu kidasanzwe. Benshi bakomeje kwibaza ari igiki, kuko bisa nkaho abasirikare nta murare, ndetse bamaze gusa n'abamenya amakuru y'uwamaze kubavamo, dore ko aba generali bakuru 23 kiri muri ibi bice nibo yagiye gabaho ibitero bikomeye cyane kugira ngo ikomeze kugenda iburizamo ndetse imbaraga zikomeza igisirikare cya Kongo, kandi yagiye ibigeraho. Amakuru agaragaza neza ko 23 ishobora kuba yamaze gusubira mu mateka ndetse yamaze gutanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi benshi bavuga neza ko nubwo byagenze gutya 23 itarishwa neza ko hashobora kuza abayobozi bakomeye kuri uru rwego muri ibice yavuyemo, ahubwo ibi yabikoze kugira ngo aba Wazalendo baza kuza muri ibice ndetse n'ingabo z'abarundi bashobore kuza nabo kugira akazi gakomeye cyane, ntibaze kugenda nk'abagenda mu kibuga cy'umupira. Ni nayo mpamvu hasize hatezwe iyi mitego irimo n'ibiturika biremereye cyane byaturikanye uyu mugabo turi kuvuga neza ko ari Generali Masunzu Pacifique waba yamaze kwitaba Imana. Benshi bashimangira neza ko nubwo ataba we, igihari nuko
amaze kuvamo ukomeye muri iki gisirikare cya leta ya Kongo, ibyo benshi bashimangira neza ko ari indi ntsinzi M23 yabigize mu buryo isa naho itateguye neza, ariko kandi mu buryo yagizemo uruhare. Bitunguranye M23 nyuma yo kurekura ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo, ibice birimo nka Prenedor, Ruzizi, Kabunambo, Bijombo, Sange ndetse n'ahandi, iza gufata umwanzuro wo kuba ivuye muri ibice bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo igitutu cya Amerika kugira ngo hubarizwe amasezerano ya Washington. Ubu ikigezweho nuko M23 benshi bangiye guterwa ubwoba bukomeye cyane n'ibitero bikomeye cyane bivugwa neza ko ari ibitero bishobora kwerekeza i Kinshasa mu gihe gito. Ikibuga cy'indege cya Karehe gisanzwe gikontororwa na M23 ngira ngo murakizi, ni ikibuga cy'indege kiri mu birometero bitari byinshi cyane uturutse mu mujyi wa Bukavu. M23 iri kwategurira ibintu bisa naho bidasanzwe nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. M23 ifite indege bivugwa neza ko arizo mu bwoko bwa Apache zigera kuri ebyiri zagaragaye kuri kibuga cy'indege. Izi ni indege z'intambara karabutaka kandi ni indege zigendamo abasirikare, kandi ifite drone bivugwa neza ko harimo n'izo mu bwoko bwa Super Drone CH4 ndetse na Kamikaze, drone ziremereye cyane ndetse bivugwa neza ko arizo ziri gutegura ibitero bikomeye cyane byerekeza i Kinshasa. Benshi bamaze gushimangira neza ko M23 kuva muri ibi bice ibyo biteye inkeke Tshisekedi kurusha uko yari kubigumamo nk'uko biri kugenda abigaragara. N'amakuru agaragaza neza ko ikibuga cy'indege cya Karehe ubu tuvugana kiri gutegurirwaho ibintu bitigeze bibaho ndetse ibintu bikomeye cyane. M23 irisanzuye, ifite ibice bitandukanye ahangaha za Karehe ndetse n'inkengero zaho, by'umwihariko ifite ibikoresho ndetse ifite n'ibindi byose biyemerera kuba yategura ibi bitera. Abasirikare ni benshi cyane abiganjemo abo mu ishami rikoresha drone ndetse n'abakontorora ibirere, aba nibo bari kubarizwa muri ibice bya Karemi, ndetse biragaragara neza ko M23 ibyo iri gutegura bishobora kuza kuba imeruka kuri Tshisekedi. Binyuze mu itangazo rikomeye cyane Alliance Fleuve Congo yamaze gushyira hanze, ubwo ndavuga AFC M23 yagaragaje neza ko kuva muri ibi bice yabivuyemo ku bushake, ndetse iza kunenga wazanino n'ingabo za leta ya Kongo ziri kwishima ziserebura zivuga neza ko ngo zatsinze urugamba. M23 yongera kubereka neza ko isaha ku isaha bitatwara n'amasaha 5 kugira ngo yongere kuba kukumbi bakure muri bice, ariko yerekana neza ko ibi bice bitayiraje inshinga ndetse ko hari igikomeye cyane kigiye gukorwa. Acyo benshi bamaze kugaragaza neza ko ari ibitero bikomeye cyane bigomba kunyura za Kisangani, ibindi bikanyura za Warikare, ibindi bikaza kugenda bikoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga, maze ngo bakegera Kinshasa aho bagomba kugurutse amadrone, maze Tshisekedi akota kuri uyu muriro nyuma yuko bivugwa neza ko yagiye agambana ku buryo bukomeye cyane M23 ngize kuba yava muri ibi bice. Ni inkuru rero zigaragaza neza ko ibitero biri gutegurwa, ari nako abasirikare benshi cyane bari kunyuranyuranamo muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko hafi n'umujyi wa Bukavu. Ibice bitandukanye M23 yimukiyemo ikaza kurekura, biriya nakubwiye haruguru bisa nkaho byamaze gushyiramo amadefense akomeye cyane. M23 kandi ntabwo yagiye mu bice bya kure cyane nk'uko bigaragara, ahubwo iri hafi rimera kontrola muvoma izo arizo zose ziri gukorwa n'aba basirikare bamaze kwigabiza ibice yavuyemo. M23 kandi benshi bamaze kuvuga neza ko hari intwaro isa naho yari yaramaze guhisha iki gisirikare cya leta ya Kongo, yatangiye gutegura, ndetse aho bivugwa neza ko ibijyanye n'ikirere ingabo za leta ya Kongo zamaze kunegekara bitewe n'amadrone ndetse n'izindi ndege zagiye zihanurwa, ubwo M23 yari ifite iki kibaya cya Prenedor, Ruzizi ndetse cyagiye kigabwaho ibitero bikomeye cyane. Amadrone y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'indi ndege ndetse na Sukhoi 25 ibi byagiye biraswa, mwagiye mubibona. Ibi rero biragaragara neza ko M23 nayo ari tani yayo kugira ngo ya advancing itanga isomo rikomeye cyane, maze dore ko yamaze kugaragaza neza ko ibi bice yarekuye bitari kamara kurusha ibitendo bitandukanye igiye gukora. Inzira benshi baremeza neza ko ifunguye kuko M23 na mbere yuko iva muri ibice bisa nkaho yari ifite umugambi wo kugaba ibi bitero, ndetse byagiye bigaragarira mu basirikare baye bagiye bumvikana bahanganye na FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu bice bitandukanye, aho izi za territoire za Karemi ndetse n'ahandi M23 yagiye yigarurira uduce ndetse n'imijyi mito mito kugira ngo ize kuyifasha kuba yakora déplacement y'ibikoresho ndetse n'ibindi nyenerwa. Ubwo
ubwo abasirikare b'iki gisirikare cya leta ya Kongo babaga bamaze gutorongera bavuye muri ibi bice. Ni inkuru igaragaza neza ko mu 23 nta mikino ndetse ingamba ikizirimo, ahubwo igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze kujya muri danje ikomeye cyane. Mu 23 kugumana Uvira n'inkengero zayo byari ingenzi, ariko yamaze kugaragaza neza ko bitari strategique n'ubundi, uretse ko yahanganaga n'abarundi hariya ndetse ikaza kugenda iburizamo ibitero by'abarundi, dore ko n'abasirikare b'u Burundi bahapfiriye ari benshi. Kugeza ubu mu 23 yagaragaje neza ko tageti ari Kinshasa ishobora kuza kwakira umuriro w'ibibombe biremereye cyane bituruka ku ntare za Sarambwe mu masaha make cyane, kuko drone zirimo iza super drone, izi nizo zanateye ubwoba, kuko bigaragara neza ko abasirikare ba 23 bari tayari kuzigurutsa ndetse bakaza kugenda batanga isomo rikomeye cyane hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni inkuru rero zigaragaza neza ko ibice 23 yavuyemo bisa naho bitarimo umutekano ku baturage. Haragaragara abazarendo bazenguruka basa naho baserebura babyina intsinzi kugeza na n'ubu, kandi baragaragara barasa mu kirere. Bivugwa neza ko benshi bemeza neza ko baba bamaze no gusinda, abaturage ntabwo bishimye ikigaragara, ndetse ibi bice hafi ya byose biragaragaramo urugomo rw'abazarendo, aho bari kugaragara cyane bahanganye n'abaturage muri ibi bice. Ibyo benshi bemeza neza ko nta kubana n'abaturage kuzima gushobora gushoboka ahantu, niba abaturage nabo baramaze kugaragara neza nkaho harimo abafite intwaro. Kugeza kuri ubu benshi baribaza izi ntwaro aho zavuye, benshi bakongera kwibaza niba atari bamwe mu basirikare ba 23 basigaye hano mu buryo bw'ibanga. Abaturage ku munsi w'ejo bagaragaye barasana na wazarendo, n'uyu munsi mu nsisiro zitandukanye yongeye kumvikana amasasu menshi cyane, ikigaragaza neza ko abaturage harimo abamaze kwibikaho intwaro kugira ngo bajye bahangana na wazarendo zije kubasahura. Ibizagaragaza umutekano muke ushobora kuranga ibi bice nyuma y'uko mu 23 yavuye, maze izi ngabo za leta ya Kongo, wazarendo n'abarundi bakaza kuhataka nk'uko biri kugenda bigaragara. Ibintu ntabwo byoroshye na gatoya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni inkuru zigezweho none hazihutirwa zisobanura byinshi cyane ku bijyanye n'urugamba rukomeye cyane igisirikare cya AFC 23 gikomeje kuba gihanganamo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nk'uko amakuru abigaragaza. Ni inkuru igezweho none yemeza neza ko igitero gikomeye cyane cyakoranywe ikoranabuhanga ridasanzwe ari igisirikare cya leta ya Kongo FARDC byamaze kwemezwa neza ko Generali Nziramakenga Emmanuel uzwi nka Sultani Makenga, umugaba mukuru w'ingabo za AFC 23 yamaze gusimbuka urupfu. Benshi bemeza neza ko uyu mugabo yataza kuba umukomando ukomeye cyane, aba yamaze kugandagurwa ku buryo bukomeye cyane. Ni inkuru zemeza neza ko General Sultani Makenga mu ibanga rikomeye cyane yari yamaze kugera hafi n'umujyi wa Bukavu, dore ko bizwi neza ko uyu mugabo bundi busanzwe ibiro bye ndetse biba hariya Igoma ndetse no mu nkengero zaho. Nubwo inzu atuyemo benshi bagerageje gukora iperereza ngo babe bayimenya, byaje kugorana ndetse ibyagiye bigora igisirikare cya leta ya Kongo n'ubutasi kugira ngo babe bamenya aho uyu mugabo aherereye, maze biborohere kumugabaho ibitero. Ni inkuru zigezweho zemeza neza ko kugeza kuri ubu General Sultani Makenga nyuma y'uko 23 ifashe umwanzuro wo kuva mu bice bitandukanye, by'umwihariko ibyo mu kibaya cya Ruzizi ndetse n'ahandi hariya mu bice bya za Kabunambo, Sange, ibice bitandukanye bya Bijombo werekeza za Kamanyura hose. 23 ikaba yarafashe umwanzuro wo kuhava kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kubahiriza ibiganiro by'amahoro. Ni inkuru zigaragaza neza ko rero General Sultani Makenga uyu yagiye muri ibice kugira ngo aze kongera gupanga, yereke aba basore be uko bagomba gushinga ibindi birindiro bishya ndetse naho bagomba kwimurira ibitero bishya. Nk'uko byagiye bigaragara neza ko Kisangani na Warikare hatangiye kumvikana ibiturika biremereye cyane nyuma y'uko 23 ikuye muri Plaine de Ruzizi ndetse naha muri ibice namaze kukubwira. Ibi kandi bikaza kugaragazwa nuko 23 yatangiye gukora ibitero bikomeye cyane, aho benshi bemeza neza ko aba basore batangiye kwerekeza ijya Kinshasa nubwo ari urugendo rurerure. Ni inkuru zemeza neza rero ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gukura amakuru kikamenya neza ko General Nziramakenga Emmanuel uzwi nka Sultani Makenga, umugaba mukuru wa 23 ari muri ibi bice, nubwo batari bafite location neza batangiye kurasa, ndetse bivugwa neza ko uyu mugabo
yarashwe amasasu menshi cyane, ariko siwe wari uri muri target kuko barasaga aho batekereza aherereye. Nuko bivugwa neza ko inzu y'umugabo yari arimo yaje kuraswaho, ariko kandi yarashweho n'imbunda bivugwa neza ko zitari drone, dore ko itigeze yangirika ku buryo bukomeye cyane. Aha rero niho uyu mugabo General Sultan Makenga yasohokeye aza kujya mu modoka imujyana mu mujyi wa Bukavu, ahasa naho harinzwe cyane, dore ko n'igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyagabye ibitero bisa naho kitari gifite amakuru y'aho aherereye, ndetse no kujya mu mujyi wa Bukavu ntabwo byigeze bimenyekana. Inkuru zaje kumenyekana nyuma ko uyu mugabo ashobora kuba atakiri no muri ibice, ndetse benshi bibaza niba yanyuze y'amazi cyangwa iy'ubutaka kugira ngo abe yakongera kugera i Goma, aho twakita nka headquarter, ndetse bigoye kuhagaba igitero. Ubu tuvugana inkuru ziremeza neza ko General Sultan Makenga ashobora kuba yamaze kugera i Goma, nubwo bitarahamwa neza, ariko kandi benshi barashimangira neza ko nubwo yaba atari i Goma, no muri uyu mujyi wa Bukavu bigoye kugira ngo igitero gikomeye kibe cyahamusanga, ndetse bisa nkaho naho hari ubwirinzi bw'ikirere. Mwibanga rikomeye cyane benshi baribaza uwabatanze amakuru ndetse mwibanga, kuko uyu mugabo yaje muri ibice mwibanga rikomeye aho atifuzaga ko hagira ikiza kumenyekana. Nta mitingi ikomeye cyangwa se umuhuro cyangwa se speech imbwirwaruhame yagombaga kubwira abasirikare mu ruhame nk'uko bisanzwe hari n'itangazamakuru, ahubwo bivuga neza ko yarahari mu buryo bwo kwereka abasore ko bari kumwe, nubwo bamaze kuva muri ibice bari bararuhiye ndetse bakabitakarizamo n'abasirikare, kugira ngo babifate, kugira ngo abamotive ndetse abereke ko bataruhiye ubusa ibyo barimo. Ariko intambara imeze hagomba kuzamo igice cya diplomasi ndetse n'igice cya politiki, ariko hakazamo n'igice cy'urugamba. Ibi rero yabikoze, nubwo bivugwa neza ko yagerageje kurasirwa muri ibi bice, ariko Imana igakinga akaboko. Bivugwa neza ko uyu mugabo acungiye umutekano ku rwego rwo hejuru, ndetse ari nabyo byakomeje kugenda bigora aba bagabaga ibi bitero, kuko amakuru agaragaza neza ko Nziramakenga Emmanuel, General Sultan Makenga nyine ari umwe mu barinzwe cyane muri AFC23, ndetse n'ibice byose abarimo bishyirwamo ubwirinzi bw'ikirere. Bivugwa neza ko drone ari ibishobora kumurasa, ariko yo ntiyashoboraga kuguruka mu bice aherereyemo, ari nayo mpamvu hakoreshejwe imbunda ntoya. Bivugwa neza ko ntacyo zari guhungabanya, kandi zarasuye kure nk'uko bigenda bitangazwa, ariko kandi n'abarasaga ntabwo bari bafite amakuru yuzuye, kuko ntabwo higeze haba igikuba cyacitse, ndetse nuko amakuru yamaze kugenda amenyekana. Ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo rero byamaze kwiyoruganiza mu 23, ibice yamaze kwimukiramo yamaze kugenda ishinga ibirindiro, ndetse yamaze gukora ibirindiro bihamye izi ngabo za 23, kandi benshi bamaze gusobanura neza ko zidatana no kujya mu bice birimo imisozi kugira ngo zibe zikontorora uburyo ubwo ari bwo bwose zagabwaho ibitero. N'ubu rero mu 23 ngo iri mu misozi ndetse ikikije ibice yamaze kurekura, aho bisa nkaho ibikontorora ibirebera hasi. Ibintu benshi bemeza neza ko mu 23 ifite strategy idasanzwe muri ubu buryo. Amakuru kandi aragaragaza neza ko General Sultan Makenga ibyo yababwiye ngo byabaye nkaho aba basore yasanze n'ubundi nabo biteguye, bamaze gusa naho bakura mu mutwe, bamaze gusobanukirwa ibijyanye na politike ndetse n'urugamba, ku buryo kubibabwira byari motivation gusa, nabo basa naho babyumvaga cyane. Ibi rero biraza kugaragaza ko mu 23 itagomba gucika intege mu gice icyo ari cyo cyose yamaze kuba yakigarurira, ndetse itaza no guterwa ubwoba no kuva muri ibi bice, kuko isaha n'isaha ibishobora kubigarukamo cyangwa ikerekeza mu bindi, nk'uko bigaragara za Warikare ndetse n'ibindi bice, ndetse bigana nka Kisangani, nk'uko abasirikare benshi bakomeje kuvuga neza ko humvikanye ibiturika biremereye, n'abaturage bavuga neza ko FDLR yakomeje guhangana na 23 nk'uko bitangazwa. Ni inkuru rero zikomeje gusobanura byinshi cyane mu bijyanye n'uru rugamba, zivuga neza ko abasirikare b'igisirikare cya 23 bakomeje kwa advancinga, ndetse bakomeje kuba barwana inkundura, ariko igisirikare cya leta ya Kongo cyo gikomeje kugerageza kuba gikora amadefense atandukanye, ari nako cyongera ingabo mu bice 23 yamaze kurekura, ari nako bahishimira. Benshi bemeza neza ko ingabo za leta ya Kongo ziri gusereburira muri ibice neza, ukaba wagira ngo na hantu bafashe barwanye, kuko 23 cyo yaharekuye ndetse iharekura mu buryo bwo kubahiriza ibiganiro by'amahoro.
ni inkuru iteye ubwoba mu mvura nyinshi cyane abasoda b'u Burundi bongeye gutemagurwa. Abasoda b'u Burundi bongeye guhura n'uruva gusenya mu ishyamba rya Mikenke. Ese bigenze bite? Amadubu noneho ko yariye Karungu biraza kugira gute? Benshi batima 23 yarababeshyira bakinisha ibakina mu bitekerezo, ibakina n'ubwonko bwabo, maze yerekana ko igiye nyamara hari abasirikare yasize muri bice bya Mikenke, by'umwihariko muri iri cyama ngo bafite defense zikomeye cyane. Ibi ntitwabihamya, ahubwo benshi bemeza neza ko ari urwitwazo, kuko Amadubu ngo yakoze ibintu bikomeye cyane muri iri shyamba rya Mikenke. Nyimvuga Amadubu mve ingabo za Twirwaneho, ingabo zigerageza kugenda zihangana, dore ko zifite umugambi umwe na 23 kuko bose barwanira uburenganzira bwabo ndetse no kwishyira bakizana, bakagira gakondo yabo batirirwa bameneshwa baraswa umunsi ku munsi. Amadubu akoze ikintu kidasanzwe, ateza mbushi igisirikare cy'Abarundi cyanyuraga muri iri shyamba rya Mikenke mu mvura nyinshi cyane yakomeje kugenda hagwa amasasu yavuze, ariko abaturage bumvaga ibiturika bisa nkaho ari kure bitewe n'imvura yagwaga. Ariko byagaragaye neza ko iyi patrouille y'abasirikare benshi cyane b'Abarundi bashakaga gushinga ibirindiro bikomeye cyane nabo ngo muri iri shyamba, dore ko ari na rinini cyane, biza kurangira batezwa mbushi ikomeye cyane. Ubu tuvugana hagaragaye imitwe y'abasirikare b'Abarundi, dore ko n'ibirango byari biri ku mpuzankano cyangwa se uniforme bari bambaye. Ibintu benshi cyane bamaze kuvuga neza ko bitaza kuba byoroha cyane ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi, zumvaga neza ko 23 batinye amaze kuva mu bice byose, maze bumva ko Amadubu ntacyo aza kubakoraho cya danje nk'uko bigenda bigaragara. Amakuru kandi agaragaza neza ko aya Madubu yatanze isomo rikomeye cyane ku rugamba, ku buryo benshi bavuga neza ko iki gisirikare cya Twirwaneho ahubwo imbaraga gifite zidasanzwe, kuko gikomeje gutungura aba benshi batekerezaga neza ko kidashobora kuba cyakora imipangu nk'iyi. Urugamba rusa naho ahubwo rutangiye bundi bushya, kuko Amadubu akomeje gukubita atababarira. Iki gisirikare cya leta ya Kongo gikomeje gusa naho gihura n'uruva gusenya Abarundi bose. Nakubwira kuri ubu ngubu iki gisirikare cy'u Burundi noneho gitangiye kwicwa na Twirwaneho, biraza kurangira bite ko 23 ariyo yari yarabazengereje bikaba byararangiye yiviriye muri ibi bice? Nubwo benshi bakomeje gushimangira neza ko itagiye kure ndetse no mwiri shyamba afite ibirindiro, ariyo mpamvu iri gukorana na Twirwaneho, ariko bakabivuga bagendeye ku mbaraga babonye Twirwaneho ifite, nta gihamya kindi, kuko bisa nkaho 23 yagiye traininga bamwe mu basirikare ba Twirwaneho kugira ngo bakomeze kugenda basenyera umugozi umwe, barebe nuko bahangana n'iyi leta ya Kisekedi yakamije kubarimbura ndetse ikabatsemba. Ni ibintu rero bitoroshye cyane. Ubu tuvugana haravugwa urupfu rw'abasirikare b'u Burundi, dore ko bapfuye ari benshi cyane mu mvura nyinshi cyane, ntibigeze babona nuko bahabwa ramporo yagombaga kuza kubatabara. Kuza rero ukagwa muri iri shyamba harimo abahafite ibirindiro bakwiteguye, bisa naho buhuye n'uruva gusenya. Ikindi benshi bakomeje kugarukaho baremeza neza ko Twirwaneho ifite ubutasi budasanzwe butandukanye nubwo yari isanzwe ifite, dore ko igisa naho ari ubutasi yari inyuma cyane. Kuri ubu biremezwa neza ko Amadubu afite ubutasi bukomeye cyane bugomeza kugenda bubaha amakuru, ndetse bukabemeza neza ko igisirikare cy'Abarundi bagombaga guca muri iyi nzira. Amakuru yari yamaze gukururwa, ndetse Abarundi baza guhura n'uruva gusenya rero bahagera bananiwe, ndetse bivugwa neza ko n'imvura yari nyinshi cyane. Amadubu yari yaryamiye amajanja suku bacucuma yiva inyuma, ibyateje ikibazo gikomeye cyane na n'ubu Bujumbura, aho bari kwibaza ikibakubise, ndetse basobanura neza ko 23 ngo ntaho yagiye ndetse iracyahari bitewe nuko bakubiswe izakabwana. Abasirikare benshi bacuye imitwe. Muri uyu muhanda hagaragaye imyenda y'abasirikare b'Abarundi n'ibice by'imibiri yabo. Kurasana byagezaho bifata urundi rwego, abagerageje kwirukanka bagafatwa bagaterwa ibyuma, nk'uko byagaragaye neza ko iyi mirwano yari irimo abakomando benshi cyane ku mpande zombi, ariko biza kurangira n'ubundi igisoda cy'u Burundi bitakigendekeye neza ngayo nguko. Abarundi bararira ayo kwarika, ndetse bisa nkaho batangiye kugira igihunga gikomeye cyane cyo gusubira ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko byagaragaye neza ko bari gukubitwa izakabwana ndetse badashobora guhangana na Twirwaneho. Imisozi miremire yose biravugwa neza ko kugeza kuri ubu ngubu umutekano ari wose. Amadubu yakomeje kugenda abungabunga, igihe igisirikare cya leta ya Kongo cyo cyumvaga neza ko 23 kimara kuva muri ibice bazahita badivansinga, maze ngo nizi ngabo za Twirwaneho zigakora withdraw bakazirukankaho bazirasa amasasu yo mu bitugu zihunga
bahunga maze ngo ibice bakabyigarurira, nyamara siko bimeze. Biragaragara neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo nyamara gishobora kuza gutungurwa na twirwana iri kugikoramo akazi bakuramo bamwe mu bakomeye nk'uko itangiye kubikora mu Barundi kugeza kuri ubu.